Moramo priznati poraz ovdje u Novom Sadu od Vojvodine. Evo kako je i trener, konstatirali smo, rekli, a i vidjeli smo svi, puno toga je po zlu pošlo već u prvom dijelu. A jeste, prvo bih čestitao ekipi Vojvodine na odličnoj partiji i čvrstoj igri u odbrani kao i u prvoj utakmici. Što se tiče nas, ušli smo loše u utakmicu, primili previše lakih golova, iskontrirali su nas, odmah su odveli na 4-5 razlike. Odbrana im je super funkcionisala, mi smo menjali po 2 igrača i tu sam sprelomili. U drugom dijelu, evo, malo bolja rola naša, došli smo na 3 razlike. Pa tako je, kad smo malo povukli, krenuli da trčimo i kad je lopta išla brže, vratili smo se u život, ali njihov golman ima sjajan dan i nismo mogli više od ovoga. Kao što trener kaže, nema vremena za neke analize dubinske, idemo već u subotu u Goricu. Tako je, imamo u subotu važnu utakmicu, nezgodna Gorica, namučili su nas kod kuće, ali naravno ne trebamo gledati njih nego sebe i idemo po 2 boda. Sretno. Hvala.